Marsin sedang ka dorbar mang tengka jongko ying dorbar thau ain gejela mentak sengi kata ka arpolterik ulber arjar arpolai ka ying dorbar jongko jela kala tanampuk nengkong namar kajing persya jongko Voice of the People's Party ha kajing lam jongpa Arden Milar Basoy moj ubdi noi lam jong ketika seng sain berthai ka bathamai hapo gejela kajing persya jongko seng VPP ha ka sengi sedang jongko dorbar mang tengka kadai ha kajing kren jong ulan gejela ha ka ketin hindi. Haba persya ia ketika jingkran jong ulat kejela uba Arden Milar Basoy moj ulong baga ketin hindi kalong ka bom sungthu bat kadai kejing ibenya kejat benreu nakaliang jong Konrad Kongkal sangma beri menteri rangba jong kejela ulai leban pensungthu ia uba Arden Milar Basoy moj Henry Syam lapan sengap bat gidkhot jong seng VPP kilami no sebar jong ka ying dorbar. Strongly condemn. This is against the sentiment of the people of the state, sir. As a party, we truly represent the voice of the people, sir. Mr. Speaker, sir. Tungi mi hap ya kani ka jingkren ga jong governor da ka tin hindi. Namar ba nginang ele kapala bani khun ban pnio ya ka tin khasi ko official language. Ndai ka government of India kam patiao ka pha manini ni governor ki bakran da hindi ki bangi me suthu suthaw yung ikran ki he telar ki ong baki la circulate ni English version to puli governor pinsto mil de banwa bari ben shong hi labiang circulate ki ni labiang bali tv se ka por ka ji ban shong to de kinta ban snap yang tin to bangi ngim so ko ban ngim de ban kala baki pat ba baki nongelam ki bai khi ban prio ya ka state region kadang nama ba ka sokar sam ka persyang ban plong ka asmis ka official language tema kata-kata pimla ba insult ye gitu ki leaders ki bala ye khon me ki pat ba kani nei ka dei ka jingni bangim don ka burong ma it shows a complete disrespect ya gitu ki pat ba ki ngelam ki bala khon ban pinyo ek state Kemudian dan boleh persyang tu boleh pilih tahu pilih. Kani ini ke stand juga Voice of the People Party kita sungka parti ni yang akan nombrim ke pai ba kuat eh ngile ai bu pai ba community ngi begini benar badan ini ngi sini sedang cintai ini nampak ini simpan itu cintai ini simpan mami ayo ya kani ka address ini simpan mereka protes kini tolong balik dia pion bertrend dan ketin hindi yang assembly tanggal tak very simple reason jim mission jim betajam jim kalau tak sih kan dia tanggal ni ke prosedur tanggal ni ke address dorbar belas gubernur pernah hindi ke PPP kan asmi taman tak pun ban pendung ya ka ketin khasi haki chini kadang je kun raya bat ni ru ka party ngin budin pakan de gawai ni issue ka bangi ni shibkhya kuno bangin yo ya ka jing thu official language tekai ke Punjab pada laya menta ki hapo house ki wan pengkan da hindi kadang kata kan ka bangi ni persya kadang kata ka daw ka bangi persya ka jaka ba pin ai no pin thuk no ya ka tin khasi ba garu ko ka issue bahkan kalalong ka official language pipin shur man ya ka jing kran hindi ka ba pani bahkan koi ka pohar ba ka jing community ji bangin yo ya ka tin khasi ka official language kan koi atau por bagi gubernur bukan hindi dan lagi MLA bukan kasih hayu terbaru nah semua ngamtip kata ka jing soji ki mereka jing soji no bangin perpawe ka jing persya bu ni governor untuk bangin pedang ya kan ni ka jing kran ju mentakin kan kasih nginum kran kasih nginum kran mereka nama empat day ka official language nginum pak kran hot pak ngilak berten terrei ki don ki prosedur ki hapan le ki time consuming prosedur nginum kran hi dekat tin English but opposition has in fact, VPP has strength only 4 representatives. We truly represent the voice of the people. That's why we have to do that. This is against the sentiment of the people. You go ask anyone outside the house, people will not accept this kind of a tradition to be promoted in the Meghalaya legislative assemblies. We want that this tradition should be stopped, should not be allowed to continue. We don't want this kind of tradition where governor address will be addressed in Hindi. At least respect us the majority, no?